svome milom dragom u naručju jada. Ej, dragi, dragi, božurove sadi, ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu. Rat svima donosi nesreću, razaranja i smrt. Svima, na svim zaraćenim stranama. Ostavlja krvav trag na onima koje je dotakao direktno ili indirektno, vojnicima i civilima. Tokom ratova od 1990. do 1999. godine na prostoru od Slovenije do Kosmeta poginulo je oko 34.000 srpskih vojnika i dobrovoljaca, pripadnika različitih formacija. U isto vreme ranjeno je oko 80.000 srpskih vojnika. Prosečna starost poginulih i ranjenih bila je oko 28 godina. Zlo ima perfidan način razmnožavanja. Kada pogine vojnik, za njime pogine sin, brat, otac, suprug, stric, nećak, prijatelj, drug. Na sreću, dobro se brzo prilagodi i kad pomogneš jednom vojniku, pomogao si bratu, ocu, majci, sestri, sinu, kćeri, supruzi, stricu, tetki, prijatelju i drugu. Svima si pomogao. Ti odaberi kome od njih želiš da pomogneš, kad možeš i koliko možeš. Ali pomozi za nevidljive heroje, za njihove porodice, za zaboravljene branioce otadžbine. Usnila je dubok sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Ej, dragi, dragi, božurove sadi, ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi, ja ću... Moj sin Dejan Mladenović je odgajen u siromašnoj porodici. Pošto nismo bili u mogućnosti da iškolujemo oba dvoje dece, on je želeo ili vojnu školu ili policiju. Ali je stalno patio za nama jer smo oba dvoje bolesni. A za roditelje da ne pričam koliko je bio vezan za nas. Ej, dragi, dragi, božurove sadi, ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Da procveta ravno polje oko manastira i da pastir ispod brda u frulu zasvira. Ja sam Sreto Filipović. Rođen sam 1946. godine. Živim sa suprugom Natom. Imam 3 dece. Zoran mi je veseli u srcu, jednu ćerku i sina. Živim na selu, slobodno živim. Ponosan sam na Zorana, na svu vojsku, na njegovu družinu, na našeg Dikovića generala. Morali smo da branimo našu zemlju. Neko je morao nju braniti. Usnila je dubok sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada.
se Mihajlović Mihajlo, rođen sam 15. maja 1969. godine u Beranama, Crna Gora. Tu sam završio osnovnu i srednju školu i živio sam sve do mog odlaska na odsluženje redovnog vojnog roka jul mjesec 1990. godine na Vidovdan. Od 1990. godine do 2007. godine bilo je mnogo teških trenutaka, teško je padalo svaki gubitak čoveka. Nažalost, to se dešavalo, ali to nam je davalo snagu da istrajemo, da se borimo i za njih i za sebe, a naravno i za svoju decu i za našu budućnost. Otac sam 3 dece, nažalost, nemam suprugu, umrla pre 4,5 godine od karcinoma dojke. Ej, dragi, dragi, Božu robe sadi, ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Da procveta ravno polje oko manastira i da pastir ispod brda u frulu zasvira i da pastir ispod brda u frulu zasvira. Ej, dragi, dragi, Božu rove sadi, ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. 4 porodice koje pomažemo. To su nevidljivi heroji, ljudi koji su branili Srbiju, koju svi podjednako volimo. Molim vas, ako imate srce večeras, pomozite im na sve moguće načine koje sam pomenula. Ako ne možete na sve, odoberite bar jedan. Znači imate lutriju, imate šank, imate knjige, pozabavite se. Mi smo ovde da nam bude lepo, a hoćemo i njima da bude lepo i da im nekako pomognemo da im uslovi života budu bolji. A sada ćete imati prilike da vidite video zapis generala Delića i pukovnika Kapora. I jedan pozdrav generala Pavkovića. Drago mi je da od prošle godine se mnogo više govori o vojnicima, herojima sa Košara, sa Paštrika, da su u toku snimanja i dokumentarnih filmova koji će sprečiti da ti događaji padnu u zaborav. Također, od prošle godine podignuta su i određena spomen obeležja borcima sa Košara, a nadam se da će u neko dogledno vreme to biti učinjeno i za borce sa Paštrika. Evo, ove godine će biti promovisane i knjige generala Pavkovića, da se obiđu porodice svih naših drugova koji su dali svoje živote u odbrani naše otadžbine i da se svi zajedno izborimo da i oni koji su još uvijek, koji su među nama, koji su sad već u nekim ozbiljnim godinama, a tada su bili golobradi mladići, da svi oni u našoj državi dožive da se taj njihov doprinos odbrani otadžbine ceni znatno više nego što je to bilo do sada. Na kraju za sve vas, za sve patriote pozdrav. Srbija je večna dok su joj deca verna. Pomaže Bog, braće i sestre, i sretno vam današnje okupljanje. 72. specijalna brigada je formirana 1992. godine i od tada je, nažalost, učestvovala u svim važnijim borbenim dejstvima na ovim teritorijama. Tokom izvođenja tih borbenih dejstava, 24 pripadnika brigade su dala svoj život. 2011. godine formirali smo udruženje Prijatelji 72. specijalne brigade. Ovo udruženje je kao neke od svojih osnovnih ciljeva postavilo
organizovanje okupljanja prijatelja i poštovalaca 72. specijalne brigade, obeležavanje dana formiranja i obeležavanje slave brigade Svetog Save, organizovanje aktivnosti na očuvanju sećanja na poginule, preminule i ranjenike. Udruženje je u nekoliko navrata pomoglo da se suprugama palih boraca pronađe posao ili da im se na postojećem poslu pomogne. Sva deca su ostvarila odgovarajuće naknade koje je obezbedila država. Zajedno sa aktivnim pripadnicima brigade i ličnim sredstvima pružali smo pomoć porodicama poginulih u nabavci potrebne opreme. U svoje ime, u ime udruženja i svih članova porodica poginulih pripadnika 72. specijalne brigade, kao i svih ranjenih i obolelih boraca koji su za Srbiju i 72. specijalnu brigadu dali najviše što se može dati, još jednom naš pozdrav svima vama. Srbija je večna dok su joj deca vjerna. Ove divne zabave, gospodin Šarca. Dobro večer. Kažu, ko nije bio, nema pravo da priča. A onda, ko bi ispričao njegovu priču? Hvala vam što ste došli, što slušate i što marite. Organizacija za nevidljive heroje, besprofitna organizacija, osnovana sa ciljem da pomogne, ali i da je spasi od zaborava srpske borce, njihove porodice, sve one koji su učestvovali u sukobima od Slovenije do Kosmeta. Zaborav je nekad i često mnogo teži od neimaštine. Ova večer je združena operacija nevidljivih heroja u sadejstvu sa Udruženjem prijatelja 72. specijalne brigade iz Beograda i uz podršku aktivnog sastava specijalne brigade. Na čelu Udruženja 72. specijalne brigade, prijatelja 72. specijalne brigade, je pukovnik Kapor, koji je uložio veliki trud i napor ne samo da prođe kroz evidenciju jedinice, već da obavlja razgovor, posjeti i identifikuje 4 porodice kojima je ova večer namenjena. Pomoć nisu tražili, ali je tim više zaslužili. To su porodice pripadnika 72. specijalne, palih boraca Mladenović i Filipović, ranjenih boraca Ristić i Mihajlović. Ova večer je u pripremi više od godinu dana. Zahvaljujem se pukovniku Kaporu, posebno se zahvaljujem mom bivšem komandiru iz Bilječkih dana, generalu Božidaru Deliću, generalu Pavkoviću, koji je pružio moralnu podršku organizaciji ove večeri. Zahvaljujem se sponzorima, volonterima, donatorima, svima vama i svima koji su na bilo koji način omogućili da se ova večer i dogodi. Posebnu zahvalnost dugujem svojoj udarnoj grupi koja je podnela najveći napor u organizaciji ovog događaja, bez koje se ovaj događaj i ne bi mogao dogoditi. Gledajući svijet oko sebe, koji sve manje razumijem, sve više mi je jasno da je jedini način da opstanemo kao pojedinci i kao narod ako se držimo zajedno i pomažemo jedni drugim. Saborstvo je jedino što nas je održalo kroz vijekove. Nisam rođen u Srbiji, ali pripadam srpskom narodu.
želim da vas pozdravim riječima: Srbija je vječna dok su joj djeca vjerna. Ostajte mi u zdravlju i radosti, sretno vam bilo ovo večer.